Alright, na ketheka kurakunde ore ngushigire nkatho cia mwanya mbere buru no ntubogo tudura kurumirira ana gwitani na batu ikinya gwa ikinya amuno ntubaku ni tutukite nyumba ya nteto ira irina egweta kadetune ka Amero na ni urigiro bwako no idirite orina Jumapili jega ya tariki 21 mweri jwa Disemba mwaka ni 2025 beta wa kabwe mudharimi ukolelwa gututhingatira kiri mitandao ya kina de Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Like, share, comment na tuketana mbere kwaraniria tukimuramura jaraja gwetana mbere dena odena gonto ogonto maturene akadetune ka Amero Naome county Amero ndigoro ya Kenya ninge tukaithira nya tukitegera nijare ko jago tondoka jabata zaindi inya ome ya ndigoro ya Kenya irio vuguvugu ya gisiasa likana mwaka 2026 nirio Uganda bakwithira bagitonya debene naria Yoweri Kaguta Museveni augite mpeni miaka ingi nkethira gibokiria kiuchumi ibaike motorire ni mawirane igure mawirane akwa karindigoro ya Uganda obure rais wetu andigoro ya Kenya William Samoei Ruto kuanande ti bottom up ni Singapore. Sisi tunaenda Singapore tukethira tugitegera ni atia mukondo jogi siasa juguita na mbere Ridho Rilengete 2027 inde betegiria tumureke maturene na randi kibeto banteto bandite tire gotigira neba kumureka mantu mashinani twambiririe na nkinyangano cia gisiasa nteresha nto betwe ekiongo na re MCA Nkunja More au kiredi na gushalwa ninge kutharikirwa na bakiruria mata ni mbeo mbethe batongeretwe ni Christopher Kalulu na re bakuriamu cie kumbesha cie thondeki bwa ndarasha cie kumbesha cia kwagirithia maendeleo maturene nteresha akiongo ni riboti ya mwandiki wetu Anteto kuma mwere jwa Igembe Mukiri Nkunja Siketwetete kinya muntu ohirie kuromba kura ekiongo ward utebia na bya kuirirwa na utongoria bwa ntobeto ekiongo bura butongoretwe ni Nkunja More ni bonekete okombwa na utolelwa ni mutongoria wa Ndukimbithi na kinyari mutongoria wa ntobeto ekiongo nwe CK kana Kalulu na rietwa ringire Nkomolo chairman ara wete na mbere tonenere utepipi kuonekana ona kinya kiwa ndarasa tibaki kwethira itengero mbesa kathumba ndarasa tomba kwethira kibwithwa na kinya sibitari sekuntuko kwa ntobeto ekiongo sitena ndawa ndo na games yetu wa ekiongo ward na itira antungui muno sibitari cia tuitiona ndawa binge kwembecha bana nkero cia ndarasa enture Kalule becha milioni 7 na mwanga thai ndarasa wita thithwa so ibareke kurongo chenga bana na reo rukwingwe ba wita na nthi mwangi utengwire aibanekera mbecha kaba kuria no tengwire kuthithira mwananchi ori wende na wetanto banto beto ekiongo batenda kintu kyo kyakowererwa na indi MCA wa kontuko nwe Nkunja More nombe kwethira kiwata na wikuria ailikani hantu arare na ombe kwethira kiritira hakariba kontuko wetina mbere ruwa ntoro ya ng'ombe cietire mburi cietire dai bare mire Rwanda ruongwa mbura ntiarere kura ana bo bathirire skuru to kwa skuru mathenu yo ndetu na yo ntore ne araura no genda kwa lio tekinto tumenya kwa tomba wikumiria no ntote mubango kana tukubona ata ndo bangirite ndi yetu hande Christmas ki so tiwe bomba kuwerirwa no ntotiwe batina pio mirathai mira ni orari kila kitu lakini dai mira no kuona ni dringian etombenya kwende mwana skuru na bando batiarasia lakini bene kwa manto mira itrere ngire yi na ito keripotera Meru TV kuma ntobeto ekiongo Igembe North beta Mukiri Nkunja tutegere na ju ni mwerekera juigie uthathagia ndigorone iha Kenya muno mwire ju na miangatine migongo jwa Amero naria askofu wa kanisa ya Katoliki Salesius Mugambi arurite parish njaro nteresha kathangashini
ni kaunti ya Tharaka Nithi iri njira ya gutigira na kukuri na kirombero kwa akariba bantere cia kathangashini ria baithirite bakerenya metha anteto na konania kunganiro kwao na gikeno keo nontu bwa kunirwa rugendo rogwita ntere cia gatunga kenda kuthathagia mwene inya Murungu mumbi wa iguru na nthi otabure mwandiki wetu anteto kuma ntere cia Tharaka Dagara wa iguna gutariria Muskafu ando sese amero salesias Mugambi na rugurite parece me kadanga chenere turere rungura parece matanda igatonga milioni tukwira ya Mungu bwega na nditomba kwambilia Paris aya Paris yeye ni nene ma montena rombero nyanko pia ni kumikani binana lakini bilioma na ntubo mana mashinani na ikubiyo huko nene nyafikire wake nyake kanisa yombe ne ara bwana Mugambi akiaria borete gutigeri bakurikithia ngwataniro ni kenda gukire na kureta mirandi ya maendeleo gontu goko baba lego kubonda ma kiria ngona kuboria mbere kubya ngwataniro sana pare da maina ngwataniro nene kumanara ndene browse chao alafu beja aja na ngwataniro nkruki nikenda kinyako kenda kujya gintu kinene na kinya buga kuongera kero ni kanisa yeje kana ingi baba kwatanirite watu waite kanige buga la nkruki batere Father Patrick Mugambi rora le murugamiri wa kanisa ino ugete gitumi kinene gya kwathurana na kugorana kanisa ino ikonyithia ngendo na ira shirika barathi ya kuthugura kiuga mana motungata mangi mabata makanisa ni rugendo rurwari baja kuma Gatunga kuria cia mwisho ya Kathangacheni ile ya almost 50 kilometers ila itawa Orange Road ka Kathangacheni yo ngwa ile kilomita 30 kuma Gatunga kwa kuma Gatunga ngeja Kathangacheni 30 kilometers gutonya gikuria usunda gweta kilomita ingine cyo nyingi kugatwika tugatomba gukinyanira tugamuja Mungu tukinya bwega ugikinya no gire na rimwe antu bakanoga rida twina parish unit twejeta tuli parish twina na Gatunga batumba gukinya na mugambo ya Mungu no tukinyira antu na kunyige gukora bambo gukora kwa guto batigeta bali ubali leo ni gwetikia bakamba gwikira inya nkuruki bakendo bena batiri bago kuwe leta loni medo bena ba sister bakendo bakina bakiomba kuthia tumichemanio bakejanira hamwe na bakabanga kugimbega muno baraka kuraja sana natunga mtu akananogi na ndi bakejaga kuwe nikaeno kinya kanisa gukura mashinani ora Paris kuja kuwe ntani baba gukura na bakwanyanga ngwatana binene nkuruki na bakera bari kumirombero byao bya kuwe na kinya na bakumba kinya dumia kuwe ntumbere mutinombo kinya na ora kabreta yake kiria misere akwi kana ringi batigano marira yangi ya jau tugutena inya means ya transport ya kungana barabara itedongo mimono. Those are some of the challenges iria tukethera tukitethaniriria nontu bwa gukirira ne ara sub-county administrator wa Ntarino kiri different ugeta thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni gwatanirite na makanisa nikenda gukunjiria mirandi yothi na mbere kiria kari devolution kumeri gakinyira antu service ja Murungu kanisa gakinyira antu amba tu borango mukoira kanisa taende utibawe ndako dikotomeri bachao ni batikawe na wasiwasi na mtoto waka ndaka ya mpuku kenda bakamba kutokuruka babe na mono ko yana kanisa na Kathangacheni lakini ndi kutiyeta kuthigo tambia njiri utyo kwena thina na antu bakambuka njiri antu bakonoka kwa wingi na bono kama antu mara mengi amugo tukirwa na mama kako makete kuma Kathangacheni gechigo munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbetandagara waiguna mbitegeria nkunde gikombe kia rui ugeta kuraya ni tucokerete
msimu huu wa Krismasi, tatua Krisi na Daka. Jishindie mara 5,000 ya bet yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover, jogoo wa Krisi, bills za unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account Meru. Amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Merry Christmas. Win big na tatua Krisi na Daka. Know your heroes. I happen to have come from a family of athletes. First and foremost, my first cousin, who is Wilson Kipketeri, was running 800 meters. However, he changed and ran for Denmark. The late Henry Rono was my uncle as well. So I was fortunate to come from a family of runners. I won World Championships in 2006, World Indoors in Moscow. I won silver in 2001 Edmonton, Canada. I won bronze in Birmingham, UK. Of course, the big one, I won in Olympics, Beijing, China in 2008. So I was fortunate because I had people who advised me that, Wilfred, there is importance of you continuing with your education because there is life after athletics. And therefore, I finished high school, I ran, and at the same time, I was able to pursue my university degree when I was running. I've done commentary, both in and outside the country. When I encourage people to run, I ask someone, don't look at your body. Just, do you have the will? Do you have the determination? Do you have the discipline for you to be able to achieve what you want? If you have those 3 things, nothing will stop you. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Karageni buguritwe ni untubu mwathani Magita Jonde okaire ndibwira kareni buguritwe amuno nturi ni tushiariri mwana toewa mwana wa kaije nabu wathani buri gituro kiawe ritore yawe agitwa mugambithania mweninya mwathani baba wa Kenya na Kenya munene wa thiri. Riri nirio gita ria mambura jathi gongo tugikungwira guciarwo kwa mwonokia Jesu Kristo na mambura ja mwaka mweru 2026 mbita wa Kabwe Mutharimi kuma kiri metha ya Meru TV ningukurombera na gukwendera thiri na umbani. Ni bwega muno no tubwetana mbere kurumirira Ameru TV twambiririe na utamaduni ni untwire bwa mumero kwathurwa kana kutengurwa kwa Jackson Mugambi kutuika ebwekana kana murugamiri kana elder mukuru wa kirira kiri mwiriga ntere cia Nyaki West na ria kiaria tariritie mantu kathumba jara irinjira ya gucokia rui kiri mukondo jwaru nayo ni mantu jakuthiria nkirano cia kimici kana ndwa cia kimici irana kimonimoni ikiongolwa ni GBV ninge gotigira kuri na ndoni injega inya katikati kanduke ni riboti idhuni mandikwetu anteto mutugi wa Kiambi. Colonel Jackson Mugambi wari munjeshi wa Kenya kuma Munitho Northimenti na ethetwo mukuru wa mwiriga jwa bwekana Nyaki West kiri mambura ja kuthithikite kienina gia cukuru yari ya Munitho. Colonel Mugambi wijekena muno jara gitu
na atumikirite njeshi gwa kagita ka miaka 22 akija kuromba rutha rwa gwita ritaya ya kurio indi hamwe na Bubu Ragito nethira gita na mbere gutumikira Kenya kiritwa nyankurani akirikanwo muno na kuja na watho bwa atongeria ba nyumba 10 gutongeria kamiti yategaira kaumo karitwa kuithia mashukuru wa mukaria wa minister wa karia bwandene Joseph Nkaiseri mwanga ukwo kwawe mwakene jwa 2017. Lakini si kwenda kulala, nilienda kusaidia nchi yetu tena. Baada ya kutoka jeshi, nikaunda mambo ya community policing, nikaunda mambo ya district peace committees wakati walipigana post election violence 2007 2008. Uko Kibera ilikuwa center ya vita na mapigano in Nairobi. DC aliniita juu alikuwa anajua niko na maarifa ya mambo ya security, nije nikasaidie kuweka amani Kibera. Atori na mwirega jwa bwekana bake mugweta ja mutongere utumikirite nture una njira ya kwiritira kinya na into biawe bake muromba ri kugwatania kariba munitho na gucokia riri nture neu bwana Ragito tawe riteto kanelete keu we mukuru wetu wanto tokirira ukadiri na puvate ukageria go fight nchobi no kageria go fight na witchcraft. Heshima regeta mbele rekingiaga na hata serikali yenyewe itakuwa inaanza kututafuta ikisema ya kwamba hawa ni watu wameshikana vizuri, ni watu wanakuwa vizuri na ni mambo ambayo inaendelea vizuri. Congratulations Kano Mugambi. Welcome you to this honored position among the elders of Upper Abwakena Kirani. Ni ontore Mugambi aciitite kwiritira kureta mwakari baba muno akinyire obatu bwa kithomo akirita mukana kire antu arume bare na kamenyere ga kuritana bare shukuru na kubekera mauja kureo na nkuruki ukandana na andu acia kimumbere. Sitaki mambo ya gender based violence. Sitaki kusikia vijana hapa wanakimbia kutoa watoto shule. Sasa nimepewa elder na unaona niko na rungu. Sisemi nitatumia hii, sitatumia hii. Hii na hii nisikie ati mnatoa watoto shule. Wasichana na wao kaeni ngangari pana wekwa mimba. Iyo ntubugwetu embaru ni karo karemi muri ukiukurira gite kia mubungu wa Northiment kirikizirwo no twitite oro gwikinyitie mambure ne jaja akimeneria mubunge Rahim Daud ni kiria kuga Northiment ni tigire nyuma nene muno ruterene rwa kithomo na bobo ni kumana na mubunge Rahim kwathura ntere cia gaiti na ndendele miaka 15 jaiko matunda barabara ciatu 40 kilometers cerami inaire ana betu Northiment batu turi antu bare ba headquarter ana betu bakurigia batu tugategeria skuru ciatu ciethro ikurigaia ndene Meru County likino ntuitirigia baba ikarigia no nturi ugategera ndene national government utekana kama Northiment gaiku utinya kama membi go wale mwisho ugata nderea baina CS, baina governor, baina CEO kadhaa. Ukajati gania baina PS, baina ma CEO, baina ma PSs, baina nya chairman ya mamboti. Uiteria bore. Baina ma CS, baina ma PS, baina nya ma chairman ya bodi nene. Ena meraja. Nchiogorera Southiment. Mboni yanyora wanue yao Northiment. Shaitani shindwe 2027 tujipange vizuri sana. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northiment Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Ni riboti kethira itukinyithia muthia yo jarato kubanganitia kirimetha ya Meru TV. Mbita wa Kabwe Mutharimi kango shugeri nkatho cia mwanya ni bwega muno nonto boitani na batu ikinya kirimetha ya nteto amu mwaka junde jwa 2025 nithire tugwata mbaru kuma ntuku ya mbere tariki ya mbere mweri jwa mbere January na ugaite na batu watwitikia nonto bwaku twatwika nyomba ya nteto iraire na igweta katetune ka Amiro inya tukimilikile mwaka jwa 2026 tukoromba wambere na batu na uitani na batu na atwi tukikubanganiria manto nkutho manto kathomba jagu guchanchamura ugita na mbere kuona mwanya ugitegera TV kwira wendete Meru TV kankwendere Jumapili njega na nkwendere ugoro bubwega.